kulula kulona phela uyiphumela phasa unilo uyachaza amaphupho na okubalekile le number isenza ube member noma uya contribute ku channel kuphela from 9 to 5 from Monday to Friday kuphela nolwazi hope siyabonga mkhulu ngikubuza ukuthi impupha uhlafuna amabhodlela bemluke ngwaphimisa wona engapheli emlonyeni sho she was chewing bucklers and then she was also spitting them out of her mouth. Because ukudla amabhodlela omunye ngapha wahlafuna omunye ngapha umithe ngomlomo omunye ngapha ewadla kodwa bese uyawakhafula ke manje bona okukhomba ukuzama ukukhipha lento eyidlisa kodwa asenze kanje ungibiza ngomkhulu ngaze ukuthi ngangibiza ngomkhulu so ngokujwayele uma ngithi uphupha amabhodlela uPaulubi uma uwadla ngoba lokusho ukuthi kungenza kumele uthole usizo uphalaze ngoba kunemizamo yisitha ukuganda ngedliso eliyingozi njengoba i-20 kuyaguquguquka nokho ukudla kwakhe phakathi kwakhe kube inyongo yamabululu ezibilini zakhe. Number 2 kuyenzeka uma uphupha amabhodlela bokholo uma uwadla ngoba lokhu ngabe kuveza ukuthi kuyenzeka ukhona ukuthi wena kade uganda ngedliso elithakwe ngemithi emibi kanye namabhodlela agayiwe ukuze ke lizoba ngomashaya bhuqi likugulise ubangwe nezibi. Kuyenzeka kabathakathi uma balaka idliso leli baqale basebenza bagaya amabhodlela basebeshathana lemithi neminye ke ukulento ivuke ibisiba idliso ku elizoba nobungozi libo ngomashaya bhuqi libangela ukugula. Uthi Roma 3:2 verse 3 iwayini labo lisihlungu samadrago sawe drago lingubuthi obesabekayo bamabululu kanti Jobe 12:16 unelisihlungu sezimfezi abulawo ulimi lwenyoka. Number 3 kwesinye isikhathi uma ngize ukuphela ngaphandle kopholo uma wadla ukungasho ukuthi ke kungenzeka kumele uqaphele ukudla okudlayo ngoba unomthakathi ofisela ukubi nokufa ohleli ukudlisa ushefu ukuthi abanye abantu ke baye beboniswe isandla zethu khama uma ukuthi ukhona umuntu okudlisa uyakholisa ukuthi hayi ngoba umuntu othanda ukumaya too much sebakhona ukuthi unomuntu ozokudlisa so uyaqaphela ka umani ufobele noma beyini yabo. NgokukaMakho 16:18 uma bephuza okubulalayo akusoze kwaba nangozi. Siyabonga lesiphiwa la phupha udla amabhodlela noma uhlafuna amabhodlela noma umumitha amabhodlela ngomlomo noma kuyawaphimisa kodwa kubalulekile ukuthi umuntu uma waphimisile kodwa ukuthola izinto zokubulala idliso ekuseni ukuphalaza.